pisun ni yung kapisun intung tepik lo sita APHLC pensi kapisun chot kali APHLC pensi ni tum expel nang kok lang ipan Ben rajenti mo mapala son thomala marjulo alang li accept lo alang li claim lo busi pulo la so pensi ni lo direct expel bang claim nang kok so thank you itum la APHLC madong LC presiden na kana bukan pasok mana kok la pen ko ko ola ini tum toket lo la hok lo pisun lo pisun ni yung kapisun intung tepik lo sita APHLC pensi kapisun chot kali APHLC pensi ni tum expel nang kok lo lang ipan alang lihala amen punang kok lo tuliram rong hang ke hai pen da chingwai dam pusipu amithang na nang ithan he amithang na nang ithan lo kado yang no tai than lo niling no ta nang ithan lo chingwai dam la pen ke APHLC presiden la nangi puta campaign silam lo labang nilipuan important NOA nilipuan nang la labang nili thang da bupe seta kapre ka party ta ga silam yipu la son da claim pusipu la pen tuning hala August inquiry tuning procession ke dota alang li munit doman telefon ben puvaren nang dundri la puyo la son widat amasin nang sabotage dunda lai ho ya kam claim bom masin ke non ke itung karjulong hala tuliram bang ipu non mat ke nang APHLC long le dudun bom rah dak le pini ni claim bom no pini ni mane chini lo de pini ni ko pini ni ke thang dak li lo ko pheri me mia bang ke la pu yo claim bom non an ke mo phi ki election nang panang pe hai pu si ki pu an la pu la te ni tu bang pheri me me lo la masih bi hai he lo pu yo lam ke party pe puk dak poken te rajenti mo ke hai alang li ke dam tang poron na mele tum ke claim mesen busini tum ekon long cita non het jong ciklo joni jon thom apang pen name alang li pan observation la son dulo lang chari lo la pen ke lang chari pen finding pen ke thom aor mu alang li aphan lang lo je alang li pulo je party president pasunangi APHLC lo lalo la bangkeni tum mathawe alang li opinion sibilo mene la pen adun chu bangke APHLC do bomben kaprek a party ke form tu ye pan ken kamalang li che jordan la pen adun chu son thom bangke APHLC highest authority pan parju jepin pen tuliram ronghang pan che tong dam pen ko sonne alang li tum kupini a scheme ka che chak la sabang so bangke alang li do koklo la pen rajenti mo pala son thom la marjulo alang li che accept lo alang li claim lo busi pulo la so pen sini li do direct expel bangke claim nang kok lalo lagi APHLC highest body pen gaching wai pen si ke claim lalo asini tu matha the alang li non mat party pan expel det pusame APHLC mate rat ka che song awi aok aning angkin jong sido blo tangte APHLC panaga pangko panalang li claim kle la selang yung si claim kle blon tangte ni ke wangji lang tame APHLC long alang li kai jange jedo tunji ajak kong make chelong tuji sedai men non mat ke anti party ke claim jok selang li pan bang so step bangke highest body APHLC pen bangke teng konang kok rajenti mo ke hai alang li ke dam tang poron na mele tum ke claim mesen busini tum ekon long cita non het jong ciklo joni jon thom apang pen name alang li pan observation la son dulo lang chari lo la pen ke lang chari pen finding pen ke thom aor mu alang li aphan lang lo je alang li pulo je party president pasunangi APHLC lo lalo la bangkeni tum mathawe alang li opinion sibilo mene la pen adun chu bangke APHLC do bomben kaprek a party ke form tu ye pan ken kamalang li che jordan la pen adun chu son thom bangke APHLC highest authority pan parju jepin pen tuliram ronghang pan che tong dam pen ko sonne alang li tum kupini a scheme ka che chak la sabang so bangke alang li do koklo la pen rajenti mo pala son thom la marjulo alang li che accept lo alang li claim lo busi pulo la so pen sini li do direct expel bangke claim nang kok lalo lagi APHLC highest body pen gaching wai pen si ke claim lalo asini tu matha the alang li non mat party pan expel det pusame APHLC mate rat ka che song awi aok aning angkin jong sido blo tangte APHLC panaga pangko panalang li claim kle la selang yung si claim kle blon tangte ni ke wangji lang tame APHLC long alang li kai jange jedo tunji ajak kong make chelong tuji sedai men non mat ke anti party ke claim jok selang li pan bang so step bangke highest body APHLC kan bangke teng konang kok lalo
olah ini tum toket lo lah kahok lo pisun lo pisun ni tum kapisun intum tepik lo seta APHLC pensi kapisun cot kali APHLC pensi ni tum expel nang kok lo alang lipan alang lihala amen punang kok lo tuliram rong hang ke hai pen da chingwai dam pusipu ami thang na nang isan he ami thang na nang isan lo kado yang no dai tan lo neling no dan nang isan lo chingwai dam ka pen ke APHL si presiden la nang iputa campaign silam lo labang nilipan important NOA nilipan nang la dam labang nili thang da bupe seta kapre ka party jaga silam yipu la ton da claim pusipu la pen tuning hala Agos inquiry ni tuning Prosesan ke dohota alang li munit doman telefon ben puwaran nang dundri tu la puyo la son bidat namasin nang sabotage dunda lai ho ya kang claim bom masin ke non ke etung karjulong hala tuliram bang ipu non mat ke nang APHLC long le dudun bom rah dak le pini ni claim bom no pini ni mana chini lo de pini ni ma ko pini ni ke thang dak li lo ko phere me mia bang ke la puyo claim bom non an ke mo pigi election nang panang pe hai pu si pu ang la pukulat ini tu mga peri memelo lama si biaya dia ngapuyo lam ke party bipugdak pagante